دکانên biçûk û mezin, navendên bazirganî û marketên ku li gelek deveran peyda dibin, hindirê wan çawa dête dîzaynkirin û li gor çi pîvanan û aman ji wê dîzaynê çi ye? Tiştên hindir dukanê çawa dihên, li gor çi pîvanan dihêne dabeşkirin û di çi germayî yan di çi hewayê de ew tişt dihêne parastin. Çawa reklam ji wa tiştan re dihête kirin, teknolojiya firotinê û sîstêma perewergirtinê çawa ne? Sîstema ku şûşe û qutiyên vexwarinê yên vala werdigirin ku naskirî ne bi navê pand, çawa kar dike? Şûnmayî, karton û tiştên dinê zêde çawa dihêne avêtin û dukanên paşerojê dê çawa bin? Ev hinek pirs bûn ji wanê ku pêşangeha kalageyanderan dixwest bersiva wan bide. Jimartina müşteriyan, çavdêrî û parastina hindir û dorûbera dukanan yeke ji xalên girîng dê konsepta dukanên nûjen de. Çavdêrî û parastina tiştan û parayan ji êrişên dizan. ئێمە بۆ ئەوە لەم پێشانگایدان کە سیستمی زەنگی ئاگادارکردنەوە واتە لارمی پیشان بدەین. بۆ ئەوەی کە خاوەن دوکانەکان بتوانن دوکانەکانیان لە دەست بپارێزن، سیستمێکی ئەلکترۆنیکیمان پەیدا کردووە بۆ کامێرا، تەلەفۆن و ئەو کەرەستە ئەلکترۆنیکیە بچووک و گرانبەهانەی کە دەتوانرێت بە ئاسانی بدزرێت. دیارە دوو جۆرە سیستمی لارممان هەیە. یەکێک مەرکەزی واتە ناوەندی، ئەوی دیکەش لۆکاڵیە واتە بچووک یان نامەرکەزی. ئەوەی کە ئێوە دەیبینن گرێدراوە بە یەک شوێنەوە کە هەر لێرەش زەنگ لێ دەدا و هەر لێرەش دەتوانرێت بکوژێنرێتەوە. دیارە گرێدانیشی زۆر ئاسانە. کارەبای دوکان و لارمەکەش لە یەک جیان. ئەگەر کارەبای دوکانەکە نەمێنێ یان داخرێ، دیسان لەو حاڵەتەشدا لارمەکە هەرکار دەکات. ئێمە لەگەڵ هەموو جۆرە لارمێک کار دەکەین. لارمی دەرگا، پەنجەرە، دەوروبەری ماڵ، دەستگای ژماردنی مشتری، یانی بە گشتی بڵێم سیستمێکی تەواومان هەیە کە ئەم سیستمەش دەتوانرێت ببەسرێ بە تۆڕی ئینترنێتەوە. مارکێتی مۆدێرن بە تێکنۆلۆژی پێشکەوتوو پاشماوەکانی خۆی جێبەجێ دەکات. شوشە و قوتووە خاڵیەکان واتە پاند وەردەگرێ. Karê Tomra yê sereke çareserkirina ji bermayiyan e. Navê vê makîneyê Tom e. Gava mirov nêzik dibe, ew deriyê xwe vedike, piştî ku 5 cara mirov gemarê davêje nav, ew bixwe wê gemarê bi hev de dugivêşe, de ku cî negire. Kîsê wê beşî 500 ta 700 lîtr gemar dike. Det här är en Tomra T63, det är den minsta returautomaten i våran familj. Ev mekîne bo pand e. Bi xwe koda qutikê dixwîne û dinase ka ew qutî yan jî şûşe qebûl e yan na. Piştre mirov dikare hilbijêre, pareyên wan şûşeyan bi dest wergire yan jî diyarî rêxistinên xêrxwazî bike. لەبەر ئەوەی کە هەر مارکێتێک تایبەتمەندی خۆی هەبێ، کۆمپانیای تایبەت هەیە کە لە ڕێگای هەڵبژاردننی ڕنگ، موزیک و بۆن شەخسیەتێک بۆ مارکێتەکە دیاری دەکات بە هەندێک تایبەتمەندی دیاریکراو کە لە مارکێتەکانی دیکە جیاواز بێت. Erik Hagenius heter jag, jobbar för ett företag som heter 1990. Taybetmendiya kompanya me dîzayna hindir dukanan e. Ji bo market û molên mezin û naskirî em kar dikin. Em dîzaynên taybet bo wan amade dikin de ku dêmên markeyan di dukanê de diyar bin. Em di wê bawerî de ne ku dukan ne tenê cihê firotina pêdivî û tiştan e. Pêwîst e dîzayna dukanê hesteke taybet li ba müşteriyan çê bike
ئەو تایبەتمەندیە ku tenê li bavê dukanê heye. Em ji xwe dipirsin, gelo dukana paşerojê dê çawa be? Gelo marketên mezin in ew ê ku li wir her tişt peyda dibe? Yan jî dukanên înternetê ne ku mirov li mala xwe rûdine û her tiştî derya înternetê re dikire. Yan jî teknolojiya pêşketî di dukana paşerojê de dêzal be. Em jî nizanin ka marketa paşerojê dê çawa be. Lê ew paşeroj me nedûre. Di dukanên paşerojê de dikare hemû tiştên me bazkirî hebin. İnternet pêşbirkiyê bi dukana re dike, lê nikare cihê wê bigire. İnsanan pêdivî bi axaftin, danûstandin û şêwirdariyê heye, gava ku tiştan dikire. Loma jî dukan dê bimînin, lê em ê çaverê gelek guhertinan bin. لە جیهانی دوکانی مۆدێرندا گرنگی ڕیکلام و شێوەی پێشکەشکردنی پێداویستیەکان گەورەتر دەبێت. چ ڕیکلامی ناو مارکێتەکە و چ ڕیکلامی دەرەوەش دەبێ بە شێوەیەک بێکە بە ئاسانی لێ بدرێت و بە ئاسانیش لێ بکرێتەوە. بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیەش ماگنێت بەکاردەبردرێت. پشتەوەی کاغەزی ڕیکلامەکە ماگنێتی لێ دەدەن و مادەیەکیش لە ئاسن لە دیوارەکە دەدەن بۆ ئەوەی یەک بگرن. لە دوکانە مۆدێرنەکاندا هێدی پارەی دەستی کەم دەبێتەوە. کڕین و فرۆشتن زیاتر لە ڕێگای دیجیتاڵەوەیە واتە بە کارتی بانکیە. گەلێک جاران هەر پێویست ناکە فرۆشیار لەوێ بێ. Det finns produkter för att fånga data, antingen med handdatorer som finns i lite enklare smartphones. Em berhemên gelek markeyên cîhanî difrojin, makîneyên skankirina kodan ji bo ku dukan bikaribin ji bazirganên beko yan jî e-cumlê daxwaza pêdiviyan bikin û makîneyên kodan bo firotina wan tiştan, yên bi kabil û yên wireless. Makîneyên kartên krîdît yên wireless, makîneyên çapkirina pisûleyan, çapkirina weslên kirînê, çapkirina bilêtan, wek nimûne eger marketek çadirekê li ser cadeyê vegire û hinek tiştan têde bifroşe û müşterî bixwaze bi karta krîdît para bide, wê gavê makîneyên wireless pêwîstin. Yan jî ji bo xizmeta zatî, gava ku müşterî dihête nav marketê, bi xwe tiştên pêwîst skan dike û bi xwe diriya wî cîhazî re pareyan dide, bê ku pêwîstî bi firoşeran hebe. لە سیستمی فرۆشتندا دەستگایەکی وا هەیە کە کۆد لەسەر پێداویستیەکان دەخوێنێتەوە و دەیناسێتەوە. بەڵام سیستمێکی تازە دەرچووەکە پێویست بە کۆدیش ناکە. لە ڕێگای قورسایی ئەو شتەوە و هەندێک هۆکاری دیکە دەستگایەکە ئەو شتە دەناسێتەوە کە چییە و نرخەکەشی چەندە. بەو شێوەیە کاری فرۆشیار ئاسانتر دەبێت و پێویست ناکە شتەکان یەک بە یەک لە ژێر سکاندا تێپەڕن. Di gelek warên jiyanê de teknolojiya li pêş dikeve û ji bo dukanên modern ew teknolojiya karê müşterî û firoşeran asantir dike. Amanca firoşeran ew e ku müşterî razî bin û müşteriyên nû peyda bikin. Zor tiştan bifroşin bi kêmtirîn lêçûn.